Ja vas sada gledam, ajmo ruke gore, sada svi ko jedan. Ruke gore, svi ko jedan. Ruke gore, svi ko jedan. Ruke sada gore, grad skopeće da zore. Verovatno da, roble i ovdje. Dođite, požurite, vidite momke ove. Noćas ovdje, doći će grasoper. Opet izaći ću ovdje na binu. Čisto da baci koju pesmu, po koju rimu. Pozdrav za sve i za sve moje ljude što su ovdje došli i momke što i za momke što se ljude. Ovi metlovi su silni. Bilo jeste dobro, svaka čast divim činjeva. Svako od njih došao je visokih ciljeva. Čuli smo ovdje, brate, mnogo dobrih prijava. Svaka glava što je bila, dobro je kidala. Ja volim ovo, ja volim taj freestyle. Kada imam priliku ja čipam. Dašli mikrofon, ja ga kjete kitam. Imam, brate, to oskrećem kao NLO. Tu je brat moj, brat Zoa. Tu je njegova, brate, i ekipa moja. I posle mene sledi Arafat, koji dečko vrlo dobro kita sa freestylom taj dečko. Ajmo za Grasa Buka! Idemo svi ko jedan, ajde da se budimo. Viškoviću puši ga, pravimo pravo ludilo. Sada freestyle sam ubio, reprezentant Steven Drama Studio. Da vidim ruke gore, sve tu je leva obala, prekiku LTD FM. Idemo jedan, drugi, treći, to je prvi naduva, Radovan treći. Brate, znamo, nema veze, idemo, Arafat sad lagano. Čekam počnem da vidiš da sam tu. Ruke gore sada za ceo ovaj ovdje tu. Znači, trebalo bi da znaš ko je lud, ko nije dovoljno lud da uđe u Crystal Group. Pati zvu, jer teo bi da zvučim nekuđu. Ako vidiš me, ovdje kažu, vani sam oko lud. Zato samo ću da ti kažem što znači na redku, brate, redko, koga ću da mažem, samo ću da slažem. Jedan peri, brate, stoji sa strane, što znači da kidam stvarno i čak i kad nema matre. Al brate, dovoljna je čak i akapela da budem egzekutor kada nije ekipa cela i kad je ekipa cela, jer ovdje je stvarno ekipa cela, ova matra mi je sela i neka druga malo pre se jela.